megalayapost.news. Ini pertalang bagi ia pertai jam beranu dengan ciputan dalam sisa dan betul apa ini pertalang ini rai tisi kau kasi mencur jika ia bagi rai akan ini kapor kepemerintah ini pertalang akan ini kapor kepemerintah haupra saya sisin haupra Kublai semua kublai untuk kublai. Habawan ai kublai kipat ba ke Umsning Constituency kibla Punjab dan Burom ya ke parti VPP hak election MP bedang sudaption hakari u presiden ke VPP uba Arden Miller Basaimat ulong kipat ba ke jela kikwa ya ke jengkela bat kembal apa usai kedaru ha Umsning Constituency kipat ba kila ai vote hado khanrio hajar sauspa sanpusan pada bakhin kelum ke parti VPP kelatam hado lai point nyopwilak hakini election MP hakini ke jengelang lai don langru do Dr. Ricky AJ Singkon MP ke Shillong Parliamentary Constituency bat kentupru yu MLA ke Maulai uba Bright Sewell Marbanyang bat kiwei di kinongilam ke VPP nagasang kimi kibelawan ban ai ke jengkuplai kerpang ya kipat ba ke Umsning Constituency hakini kesingi nakalang Dr. Ricky kum MP bat mai ke Shillong ulai kuplai kerpang ya borok kipat ba ke Umsning bat de ke jingit kipat ba ya ke parti VPP ke badan ni kathang ban wanra ke jengkela ba hakini ke election MP ulai yo ya ke jingjob dan Burom susu ula ongru ba ke jing ai kuplai jingu ka de ke bami nadu ke donot bat ke ba umla syu ban batai bat kum MP bala jet kipat ba ula kularu ban shim ya kata kelingkor bandon ya ke jingkit kli na ke benta ban wanra ya ke jingkela hapo ke jelah Kiwei there. Kinangalam juga parti, naga central body, but na kiwei ki council siru. Nakaliang jonga ay kumulay ki baro, kiwei ban hagari kapor. Kipai baba ngaron ban lagi ar benta. Kabenta kabani kong galong, kabenta kaba ay kumulay ki. Sisa nakaliang jongi kong parti. Parti kabarang Islam duna ketinggalan nanti. Manubah ban mundur. Kau pada John Shillong Parliamentary Constituency. Punaya keting tersan kumto yani. Akinai puam akinai pundriu turi. Pat hagar kapor kerpanya pi pada Jogum Singh Constituency. Nakan ma hagi por komiswa. Pat por pengayan bandikun ya ke election nanti. Akan mau mana ayat hantu surat buat itu ya na. Mereka bersumpah dalam nagawai kaski, syawai kaski. Adin jom kabeli election, pada adin jom ketika MP election. Bersumpah dalam pun kelas tambah itu ya na. Pada nada sukben, pada nada semua. Each sisa harus kata ya ketika Muslim Constituency. Kawan dalam dia bersama ande. Nai nado kapor bangarai banong ya kapati ba nanya kon na kari Muslim Constituency nai kon mangne kedam kita ba nakan mau ya kari Muslim Constituency kawin na ka blok kamarim tam na jala jungi nado katindai spot sambusa kanong kawin ki Constituency ka boleh doktor kuat sigade lagi i padu kalang na kawin ki Constituency ka sak game but dega tahi kabel pengki kana namanya Sean Hunter hapo mangstel pak nasib dia kata kaba nanyang pada kun di MLA election but agak tu katanya kun dalam kita ke mana marwai dalam kibrio kibangnya kibat persoalan Israel itu candidate jom ka VPP uya kun election marwai oleh dalam election marwai dan mereka buat susah ya kan orang susah jadi Namar kajimlang jirman jam konstitusi kala isang sak. Badai na takadaw mami syakmat kung utorang pa ubaran kajing snorkit kle par kajing isnay. Halor juga ta kabangayan. Nga soongit tamang susunay riwat susunay nga. Nami kadon ta jampi banginya na ni. Kung takiya kisni po sang ajar sauspak sa punriyo in vote House MLA election. Way man ko'y pagka. Baka nag-MP election. Kating kasyan, katang pikipat pa. Nag-iway ko'y party no. Alam siya, kaya kapangas mo day. Panganuan, pat anay ko play ki. Tehot, nandang kantin. Yakaban kibab day yan. Nagawang tajong pikipat pa. Panang
yang tak ketit kemen te bat kata kajing ai kublai kajongi ko parti pan kalem kajonga nei pegang ni kene ko kipat ba habangewan khmat chumpi pagani ko ai kublai kajongi kare kajing ai kublai kabano kabami naga donor kabas mau kemen Agi patba kenembagla hagani ke ciat leti hagani ke lai sau puli kisnem la da bishan jinge kanno kanno kenmau baga ciat ka khamshir kai kanong kitai kisnem ki banwan largi bakla aga ciat leti ke cigi to play un ko khui bi paro ke play point yeni sat nakam ta ciat riu yeni kenmau lam haga cingwai nam ta ciat riu kenmau mandoi ker pangingi yinong kan ki riu yinong kam yaga cingkershan ke jongpi lengbagi cingwai ke jongpi yeni sat ublay ubangi syakri anong ipi unum enok dan lele ngadon ke cingai ke baskam ko ki pat babe ngadon ke cingai ke baskam ala dan ngidon ke cingai ke baskam udau ublay ubangi syakri unum enok dan lele unem un pencalong yagi ege kiba ki priu kinchul lingo dang pun kiba lingo mentasya jangte hills kumno utu pra ucoplot na bro kinyo teliki constituency kidang lingo namar balay uta upat ba ubagi jui minshwa ubayat dan uay gerbang perkat kuno sendet menta kansan masnuan unu pra bautau pat ba kuasyo paliat daga hukum government shop upat ba ubaju ting ya ban penan kamera ka jongha upat ba ubaju syak kini jubor ya ka hok ka jongu nrei upsang ban yang persya Jandils kidon gisnong habagi taput kitap tang katu kat nengut namar kirai daga snong kataga ni ka bujuja gi bubon gi jaga ondi gila yat mata shita is no to ba andre hagani ka tinti ka bamata dan ki jaga kabaki ong em ni le kumno yagani ka bot ka bangsa ngin pulun do mo yang gelong kami yang sama gyong kabasa kamsa dan ki mempersyang bantap cuma dengan jong kue gem yen mala kata ka cingala kalawan kamtam naga jaga kabagi community dai namar kata kau kisah hakal lingo hadu menta ublay ubangi syagri ko ki pat babi ula balai di kamba di kampla ki ban pelingo yaki wei pat ki benta jong kar India nganut mano 4 don seng san pertai hari India kiban yat dengan ka linti kabaga voice of the people party kaya namar hangi kinongalam jaga voice of the people party ngiem don kin jatru kata ka jingting habangi yat linti yongi sharem o kamlong ban yat dengan ka linti yongi remen ngiyakun ngiko banjok ngreng ngiem ting ban rem halor ka nongrim kabaskem Kadi kata nama penong bau patba un ai ke cingkershan. Maka dia kata nama penong nasi yang hidup ingin aban yang scam. Haka tangan nongrim kabangina yang koki patba. Koki patba it sai sim ni ai kublai nagaliang ke jongi kong ke voice of the people party. Dia kena ke power ke bata. Ni don kam habangi kenduk kumni. Bani ai pun thumai biang. Yang kata ke cingkot jimot ke jingi. Ban pun scam biang. Yang kata ke cingkot jimot jingi. Bangin nanya ai ke ketiga man. Ke ketiga dia yang ke voice of the people party nang ni syahmat bakadang la ban syabri khamba ngin twai nang tau ba arden ngin twai nang tai ba rigi ngin twai nang tai ba brai ngin twai nang tai gini yang paro bau play una kersham borgi shisha bagin the long shisha kaching karban nang tai long din kimandin ka don kam namar kata dekne ka pon namar kata karau ngai wering ni lang baro kibenar ni tau ini yang lang Bani kinalam jangka voice of the people party. Ni bedam sedai sejongru kini yang lang ni dia perda biang yang ke sharp jangka party. Kalau upat ka agari khasi uide ni dia pertalang bani kinalam agari ka por ka bamata. Kumgadak jong jing pen scam. Kumgadak jong ka jing pen thamai. Yang ke jimot je perhaji bat bagan yang im agari jimot je perhat. Anam dan daga weipat ka jing pen thamai. Anam dan daga weipat ka por. Kapala ban jalan bangano hadu pengenalan boy yang kata tong bagaimana tong Meghalaya Post.news